turabasuhuje ndabasabye mwebwe inshuti zacu z'akadasohoka ngo munyemerere mwongere munize amata maze nanjye mbavire muzine muzingo mbabwire amakuru agezweho cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ikomeje guteza ibibazo ndetse n'amakimbirane hagati y'abanyekongo ubwabo, aho byatangiye ari amakimbirane asanzwe y'abavuga ikinyarwanda b'abanyekongo, ariko bikaba byarahinduye isura bikaba intambara yeruye cyane, aho hashinzwe umutwe wa M23. Ibi byari bimeze nk'aho ari umwana wivumbuye ku mubyeyi, yewe nta n'uwabyitayeho habe namba. Twagize ngo ni bya bindi by'umwana wivumbura kongera akagaruka, ariko byirangiye bibaye intambara nyantambara. M23 nayo yashatse amaboko hirya no hino, ubizengereje FARDC, igisirikare cya Kongo ndetse n'abambari bacyo aribo Wazalendo, ingabo z'u Burundi, iza Tanzania, SADC ndetse n'izindi nyeshamba zibumbiye hamwe. Ubu intambara ikaba irimbanyije mu bice bitandukanye bya Kongo, cyane cyane muri teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Nyirangogo. Ubu amakuru atugeraho nuko mu uyu mutwe wa M23 waba wishe ingwanyi kabuhariwe mu bwoko bw'abahi. Iyi ngwanyi kabuhariwe ikaba yarazengereje M23 bishoboka. Niwe wari amizero n'ibyiringiro by'ingabo za Kongo ndetse nabo bafatanyije ko ari we ushobora kuyobora urugamba bakabageza ku ntsinzi yo gutsinsuza uyu mutwe wa M23. Amakuru atugeraho nuko uyu mukomanda w'inararibonye ku rugamba cyane cyane mu mashyamba ya Kongo yapfuye nyuma y'igitero bagabye ku mutwe wa M23, akaba imigwano ikomeye hagati yabo n'uyu mutwe wa M23. Hagabwa abasirikari benshi cyane mu ruhande rw'ingabo za leta ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Bikaba bivugwa ko izi ngabo za leta ya Kinshasa zishwe hafi gushira zari ziri muri iyo migwano, kuko yari ikomeye cyane. M23 yakoresheje strategy nyinshi zitandukanye kugira ngo bagwanye ingabo za leta n'abambari bazo. By'umwihariko abishwe cyane nabo muri batayo y'111 yari igizwe n'ingabo zo mu mutwe kabuhariwe wa Hibo. Aba bagwanyi ba Hibo baguye mu migwano yabereye mu gace ka Kimoka no ku Mukafe, ahabereye urugamba rukaze rwa M23 n'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Ibinyamakuru byaha muri Kongo byose byanditse bivuga ko uyu musirikari yari ingwanyi koko kandi yarashoboye, ariko akaba yaguye muri iyi migwano yabaye ejo ku wa mbere. Ibi bikaba bivuze ko ingabo za Hibu zacitse intege cyane, kuko zabuze umuyobozi wazo zizeraga kandi wari ushoboye. Uyu akaba yari asanzwe azwi ku izina rya Liyetona Koloneli Rere. Gusa nubwo M23 ikomeje kwihagararaho, n'ubundi ntabwo imigwano yoroshye, kuko ubu ingabo za SADC zongerewe umurinda, aho bohereje ibindi 2900 byo gufasha izari zisanzwe ziri ku butaka bwa Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, muri Nord Kivu ya ruguru ndetse n'iy'amajyepfo. Ibi akaba ari byo bikomeje gutera impagarara cyane cyane ku baturage bari muri teritwari ya Masisi ndetse n'iya Nyirangogo, aho imigwano ikomeje kubera cyane. Gusa nabo mu mujyi wa Goma bakomeje guhangayika, kuko bazi ko isaha n'isaha intambara yakadukira umujyi wabo, kandi nta bundi buhungiro baba bafite buretse gusohoka igihugu cyabo, kuko umutwe wa M23 watangatanze inzira zose zisohoka muri uyu mujyi. Inzira imwe rukumbi harakaba ari yo kwambuka mu mujyi wa Rubavu mu Rwanda, aho badacana uwaka namba. Ibi n'ubundi bikaba bikomeje guhangayikisha imiryango mpuzamahanga, cyane cyane yita ku mibereho y'abantu ndetse n'uburenganzira bwa muntu, kuko ivuga ko ibi bigaragaza ko igihe cyose hatari buze gutangira ibiganiro hagati y'umutwe wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bicare ku meza y'ibiganiro, abasivile b'inzirakarengane barakomeza kugwa muri iyi migwano.
Ibi kandi akaba ari nabyo umuvugizi w'uyu mutwe wa M23 akomeza avuga ko igihe cyose batemeye ibiganiro ngo bashire hamwe kandi amasezerano bagiye bagiranira ahatandukanye cyane cyane aya Rwanda yubahirizwe, nabo bagira uburenganzira ku butaka bwabo kavukire bwa Kongo, ko intambara itazigera ihagarara namba. Ibi bikomeje rero guteza ibibazo cyane cyane Loni ikaba ifite impungenge y'uko n'abasirikari bahari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni aribwo MONUSCO, ingabo ziri muri ubwo butumwa arizo bita casque blue, zishobora kuzahahurira n'akaga gakomeye, kuko mu byabajyanye hatarimo kugwana ahubwo ari ukubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka dusubikira ahangaha amakuru yaragezweho kuri aya manywa, andi turongera kuyabagezaho nk'uko bisanzwe mu yandi masaha, kandi turabakunda cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, kora subscribe, share, wibuke no gukora kukazogera kugira ngo amakuru yacu yakugeraho 5 kuri 5. Turabakunda cyane, ciao.